mbamara impungenge y'amatariki yo gutora nagera nta kibazo kizaba, nta myigaragambyo izabaho. Muzaze ku bwinshi gutora. Inzego z'umutekano zariteguye neza, zimeze neza. Ni jyewe umuyobozi w'ingabo w'ikirenga ubibabwiye. Twariteguye neza kurinda igihugu n'umujyi. Nta nywinywi cyangwa nywinywi zizabaho. Ndabasaba kugira ngo muzaze ku bwinshi, mubwire n'abandi muzaze gutora. Shuti bakunzi wa Rwanda News 24, ikaze mu kiganiro cyacu uko biri. Ikiganiro cyacu uko biri kigiye kwibanda ku makuru avugwa muri Tanzania. Muri Tanzania nk'uko mubizi, imyigaragambyo irakomeje. Uyu ni umunsi wa gatatu aho hari kuba imyigaragambyo simusiga, aho abaturage bari gusaba Samia Suluhu, perezida w'icyo gihugu, kuva ku butegetsi. Ibibaye nyuma gatoya y'amagambo Samia Suluhu yatangaje mbere y'amatora, aho yavugaga ko abantu, hari amakuru avuga ko hazaba imvururu, ngo ariko arizeza abaturage ba Tanzania ko nta mvururu zizabaho, ko inzego z'umutekano ziteguye neza, kandi ko ari we mugaba mukuru w'ingabo za Tanzania, ku buryo nta mvururu zizabaho kandi nta muntu uzazana ibibazo. Mbere gato y'amatora hagaragaye muri Tanzania ibikorwa bitari byiza leta ya Tanzania yakoze, harimo nk'ibikorwa byo kunyuruza abanyamakuru na bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abandi barafatwa barafungwa, arimo nka Tundu Lissu. Uyu akaba ari umwe mu banyapolitiki bakomeye icyo gihugu, bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania. Rero amatora, umunsi wa mbere w'amatora, kuko amatora yo muri Tanzania aba mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere cyari cy'amatora aho batora inzego z'ibanze, harimo bameze nk'abayobozi b'imirenge n'abayobozi b'uturere. Hanyuma amatora, icyiciro cya kabiri cyari cy'amatora ya perezida wa Repubulika, aho Samia Suluhu yari ari kwiyamamaza manda ya kabiri nyuma yuko arangije manda ya mbere. Ariko manda ya mbere ntabwo yayoboye yose, kuko yayoboyeho imyaka 4 gusa. Undi mwaka wari warayobowe na nyakwigendera John Pombe Magufuli, abatanzania benshi bakundaga. Iyi myigaragambyo mu by'ukuri ntabwo igitekerezo cyo kwikora cyangwa abaturage barakajwe n'aya matora gusa, ahubwo ibintu birashoboka ko byatangiye mu 2015 ubwo CCM Chama cha Mapinduzi ari ryo shaka riyoboye Tanzania kuva yabona ubwigenge muri mirongo y'abatanzania, kuko ubundi mbere byari ibihugu bibiri bitandukanye, ari cyitwa Tanganyika na Zanzibar. None muri 63 nimba nibuka neza bakaza kwiyunga bikahita biba Tanzania. Icyo gihe kuva icyo gihe ni CCM Chama cha Mapinduzi iyoboye igihugu cya Tanzania kugeza magingo ayangaya. Mu by'ukuri muri 2000 wahoze ari perezida wa mbere w'iki gihugu ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wayoboye iki gihugu kugeza muri 1985, ubwo yashoboye kurekura ubutegetsi akareka amatora agakorwa, aho hashoboye gutorwa uwamusimbuye witwaga Ali Hassan Mwinyi, wayoboye icyo gihugu kugeza muri 1995. Muri 1995 akaza gusimburwa na Benjamin Mkapa. nawe wayoboye kugeza muri 2005. Hanyuma Benjamin Mkapa akaza gusimbura na Jakaya Mrisho Kikwete, wayoboye kuva 2005 kugeza muri 2015. Uyu aza gusimburwa na John Pombe Magufuli, wayoboye kugeza muri 2021 yitaba Imana.
mu by'ukuri ibi byatanye muri 2015 aho ubundi umuntu wagomba kwiyamamaza CCM yari yarateguye yari Lowassa uyu nguyu akaba akomoka mu bamasayi. Uyu nguyu niwe wagombaga kwiyamamaza, ariko ku munota wa nyuma Lowassa baza kumwigizayo bashiraho John Pombe Magufuli. Lowassa ahita yigira mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania, ndumva ari Chadema yagiyemo icyo gihe. Lowassa ahangana bikomeye na John Pombe Magufuli, kuko ndumva mu manota yatangajwe icyo gihe Lowassa yari afite 49, John Pombe Magufuli yari afite 51. Nibwo bwa mbere umukandida wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi yashoboye guhangana bikomeye n'umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi. Icyo gihe bahitamo John Pombe Magufuli, mu by'ukuri utaruzwi cyane muri politike za Tanzania, nubwo yarasanzwe ari ministre w'ibikorwa remezo. Uyu Joseph Pombe Magufuli yaje guhitamo Samia Suluhu Hassan kumubera vice perezida, bariyamamaza baza gutorerwa kuyobora Tanzania. Bigeze muri 2000, murabizi ko icyorezo cya coronavirus cyagaragaye mu bihugu bya Afrika, cyari cyaratangiye mu Bushinwa muri 2019. John Pombe Magufuli we ntabwo yashoboye kwemeranya n'abanyaburayi ndetse n'abandi bose bemeraga icyorezo cya virusi ya corona ya covid. We ntabwo yashoboye kwemera iyo virusi ya covid, ku buryo yavugaga ko ari imikino y'abazungu, ko iyo virusi itabaho kuko ari ibicurane kimwe n'ibindi byose, kimwe n'izindi gahunda z'abagashakabuhake atashoboye kwemera. Ahita afata ibintu byose nka kontra ibihugu by'amahanga by'i Burayi na Amerika byari bifitanye na Tanzania mu gucukura amabuye y'agaciro, yongera avugurura ayo masezerano ku buryo yurije igiciro cyangwa yurije amafaranga babaga bumvikanye. Ibyo byose byatumye bagenda bamwishyiramo ku buryo muri 2021 yaje gupfa bitunguranye, baza gutangaza ko yishwe n'umutima. Ariko amakuru ahari nuko yarozwe, akaba yararozwe kugira ngo ave mu nzira, kuko hari ibintu atumvikanaga na bagenzi be bo muri CCM ndetse n'ibihugu by'abagashaka buhake. Ibyo bihugu murabizi. Uko nguko rero nibwo Pombe John Magufuli yapfuye, hahita hima uwari vice perezida aba perezida. Itegeko nshinga rya Tanzania rikaba rivuga ko iyo wari vice perezida agapfa, akaba yategetse umwaka umwe gusa cyangwa imyaka 2, asigaye imyaka 3, urayitegeka wowe vice perezida, hanyuma ukazayiyamamariza indi manda imwe gusa. Ariko niba mu by'ukuri aba yategetse imyaka 3 hagasigara 2 cyangwa n'agasigara 1, icyo gihe uyobora umwaka umwe gusa, hanyuma ukava mu nzira abandi bakiyamamaza, kuko uburangije manda zanyu 2. Uko niko tegeko nshinga rivugana. Niyo mpamvu Samia Suluhu ariwe wa CCM yatanzeho umukandida kwiyamamaza kuri aya matora. Mu by'ukuri bitashimishije cyane abaturage nyuma yo kumenya amakuru ko ashobora kuba ari mu bagambaniye John Pombe Magufuli, kimwe no gutoteza abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse n'abanyamakuru benshi bakanyuruzwa, abandi bagafungwa. Ibyo byose nibyo byazamuye uburakari bw'abatanzania. Tanzania cyari igihugu tumenyereye cy'amahoro, igihugu cyafashaga ibindi bihugu byose kubona amahoro. Muribuka ko kugira ngo habe amahoro mu Burundi, ibiganiro byabereye Tanzania. Mu Rwanda nabwo muribuka ko RPF na leta ya Juvenal Habyarimana niyo bajyaga gukorera ibiganiro. Mu by'ukuri cyari igihugu cy'intangarugero, ariko abaturage n'uburakari bw'imyaka myinshi cyane bigabije mu mihanda, baragenda baratwika amamodoka, ku buryo hari imodoka zigeze kuri 4 z'abanyarwanda zashoboye gutwikwa, amakamyo 4 y'abanyarwanda. Ikindi nuko
hari n'imodoka y'umuhungu wa perezida Samia Suluhu naho yatwitswe, ndetse Mbeya, hitwa Mbeya, inzu ya perezida w'inteko ishinga amategeko nayo yatwitswe. Amakuru y'aka kanya akaba avuga ko Samia Suluhu yurijwe kajugujugu akurwa Zanzibar no yarari, kuko bari bamaze iminsi batamuca iryera, bakaba bamwurije kajugujugu bamwerekeza muri Mauritania. Nubwo arandi makuru avuga ko batazi aho bamwerekeje, ariko ayandi makuru avuga ko bamwerekeje bamuhungishirije muri Mauritania, niho